Wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi nitete na mbere bwega ningo kugwata ugeni kiri nteto chietu cherutha mugwanja na arua iri tariki ya mbere mweri ni jwa ithatu mwaka ni jwa 2025 mbita Maureen Kinya tukiambiriria nteto iji mutaaramu wa mantu jegie siasa noe Kinoti JR marete nethiritwe akiuga Amiru batibatere kwithirwa bakithingata atongereria bare batikubaretera witi na mbere kagitene ukau augite nyuma ya ugambi wa koti tariki 14 cha mweri jojo gukethirwa kuri na mantu jathatu jaria Amiru bakethirwa bakithingatira bwambere kwibo bakethirwa bakithingata munini wa rais kagitene gakaniwe Professor Kithure Kindiki bangi bakathingata uria wari munini wa rais niwe Rigathi Gachagua na Kinya bangi bakethirwa bare au gatigati tuganija gwena jote katumba kuija thuki lakini kiuria giakwa igiki menya twataraga thirikari na twerirwo kuma tene ithero ikeki ne keki itanagwa na no mwanka muntu ethiro wareo kendomba kuona kithigo na ndi kithigo gitionekene utumba kwira muntu akagitate ageta ki muntu uria kuona je komba muone na kithigo kethira muntu nakwete kanya kana thirikari ni ero kanya na ugo Kindiki wanengerwa kanya kinya wona ndio ethiro igwa munini o raisi Mumiru ate ambite kuona kiria gikumba kuumania na ugwe kwithirwo uyu munini o raisi ukamwira akageria gutwara rutere rungirwa gwita nontu na au ageta nontu na ndi kiria kwenda ikumenya atia agatetheka atia we ni atia agatetheka kou wa munyoro akaeja na nteto chiawe na antu bamujukia seriously kwithirwo ti maendeleo thirikari kathithia indi thirikari keja kuthithia maendeleo katuga kinyathira ntu ibagitite gamba riawa na araba ikie kura chiao kana na abati kwenda gwikia kura chiao there is possibilities yantu bakira no ntungeja kwithwa nkiona ingutetheka kethaija shisha hii kethwa ni gwita ngugi ngetho hospitali nkuona ndawa ukeja kwithwa kethaija education funding model ya university kethwa ni gwita ngugi kethira ka capitation ya sukuru cha secondary na chigatha chio kinyari twateka bakwingwa no ntu bakwaga bikura bibionde mabiketha bigita ngugi then gutina thina muntu no ero atiri tumirie inya thaimi yake iwiri thatu kanena kana tukona kwina momentum mwiri inya ntu bakwaka iri lakini as long as muntu atikumba kuona maendeleo kinyaja yiku then utumbo mwira kathikira ngania nontu muntu no mwanka gakara na wirigiro bukaura ni ari ori go itaita mbere utikara mu wirigirite no tibio kuona tariki 14 kwinega mbari bwiri kugito kindi kenda twithwa tukimenya kethira governor ore iku gageta na mbere kwithwa ari governor kana ne kakana nikenda eta mbuga kuthithia appeal kana jara jange akethwa kenda kuthithia tariki 16 na cyo kwina muchemanio cyo kwirwa cyo kubangira Miru kenda antu bomba kumenya uria Miru igeteta na mbere uni ndira mu Miru kwina njira ithatu irio bwiri kwithwa kithuganaia kwina muntu uria ukuga wageta wa munyoro ageta gusupport impeached deputy president na kwina uria ukwenda okara na broad based government indi kwina option ithatu no ntumu Miru tikankwire gitumi kiria gitumite twithira tukirija thina igwitikiria kubangwa twinga tutwechuria kure kwani kantethia atia woni na ndi woni kino tonto marete kana ugwe uchuria kure kwiga utethia atia ri ukaringa kure gatethia wa munyoro kana oringe kure gatethia Ruto na ntu bawe agwegwe ukaya kwithwa no gwita sibitali ukaga ndawa ri nukuthugania bubu ego thugania ri uringe uringa kure ri gutethia yani yithiro te gutethia muntu ne gugutethia ugwe so wokwe oni mpomba kuga muntu uri abwiri kuthithia in short kenjira ithatu njira mbere ne gusupport muntu kiumbe wita wa munyoro utije kire ogirite kana wite kire broad based no utije kire ogirite ithatu ni the best ugachuria uni nonto indawa nkwenda kibabo bairi nugampa ndawa hospitali ugachuria kire babo bairi nugatuma uni mpomba kuthomithia na bakwa batiga karenja ngano ntu nandi mwana ukona rero uno onkea uno gitonga gi una ri agembe chaizi una ri ageiji kana bita hospitali ngiti andikithia gishisha na twinde atunganene kuringana na sheria na katiba yetu yuga twinde ne katunganene ene andu atunganene ukethwa uni ndiumarua ndeta nkerwa nkoro ina ngombe ingana ndauge ngombe ijere nkerwa wale aga maganana unge uga uni ndengari kwa gerwa ri aga chiringi ngiri iu wite equality rio na twiri tuka discriminate ni law yetu kuga tuka discriminate under any nyumora kinye sex kana kinye kira ndomba so gwo kwi Mumiru chithukanirie bubwega
kuna ri kwina michemanio eu na mbuga kinya ningo kino tonto marete nomba kutha kwiruterera ndi ende rura nkwenda turungamana rua miru na burando ombo uburomba na kwinyia guku nene yura ndaburombero kairi 2022 irire turunga menare tukumeitu tugatetheka ti aria muntu agatetheka ukejo twira ati uku orenda kenda wa nene we amina antu bakuruko we CS ugo wa CS sasa wa yu na ndingo ge kuna mwe kuruko atwe na atwe tugatetheka atia turi mwananchi ikyo kiurio gwiriwe tho guchiuraia te wa munyoro na te broad base iugwe akaribati mao mono baria baumite nturene ya Riverside gicigo bunge kia Buri ni bokitie mateta kumania nabo kwaga roji kwa mieri iri nandi aria baugite miberethi ya roji ethiritwe kigitangwa kagita ka uthondeki bwa barabara untu buria bugutuma mwanka bakagita ngendo indaja nikenda gutigirira ni bakuona roji ndene yanja chiao gakimutegine andikithitie mateta jakariba akaribati mono baraba kuma Riverside batariritie kinyamara kiraba gukurukiriwa gibaruye ntere inu nturuye rura baratumagirirwa agitiro mieri iri mithuru barabara ikinjwa twithirite twina thina rui for a long time twina thaingo itikia mieri ile ndo ichiambire witangwa ntu barabara na barabara ikuguta sendi kero na ora so tutithirite twina rui kaitaka mieri ile twina challenges antu bara baithirite bakiaffectwa ni antu bara baithirite baitumira rui rwa imetha na irura rui tha rui serve wa town na ntere Riverside tha irui rwa antu baithirite bakiria ni utumira irui rwa muro iro twithirite tutumira mwanka thai rui rwa muro tekwa karuteri muno kwira rugwi ya rutite rwa chafuki na inabidi tu watu watumie nontu teni nyingi thai ro kunya turito ta muuro ro kuruga turito ta muuro na kinya muuro ri kwira ri mwa gwitoketha gutiru uji tukarigo ni ataruji ru rwetu rwithairwo rukari rutitheri uria twendi tuga tukanywa rukari no tututena otherwise na ndero jiru tunyunya rukari u mara irubuire mara iruthukangerwe itwagitero roje na tutaroje rwa muuro inya ndu baba ingi banyunya ro yakora nguo no ro rwa muuro na ro na ruko kwa ziari barithana bao pampa bagaja gutarujine na ruje no ruto kuruga na ruto kura nguo ugetha akaima kuru alimona janara kidoro secondary agaja gutarujia ile maboma maji na kujanga siku moja kwa wiki ipatikani. Sasa tumepata shida kutoa maji mbali paka huko juu karibu na secondary. Iromba reo kiri baraba kwenja barabara ino baba chure ntaira bamenyana ata bagakinyeru ye batige kuthangika kinya iba kuthondeka barabara ri iba tutigaerie miba ibwe imwe gatureta ira roje na tukenda tona agia kunyunyaga no nto roje imwoyo jwa kenyana no ntukaga roje utitetheka ki kuria gi kuthamba kithina jairiku kithina jaiu kinto kira bombe keni kwithia kiromba ni baraba kwithia bagiusika rutere ndo barabara baithire baishirikiana na antu baimetha ikena na bakwithira bagigwe disconnection kana bakitabura pipe chikitangwa at least kwithia kwina antu bakubwithia ni haraka repair haraka kenda tutikaendelea ni kuumia rutere rorwe. Tunaomba hiyo barabara sasa hiyo mfereji tengenezwe ndio maji ikuwe karibu. Kuma wandini atimo gicigo mbunge kia Buri ngiripotera wero weekend nyoka mbitaga ki Mutegi. Munini wa Chibu ndene ya sublocation ya Ndagani niwe Moses Gitari nethiritwe akiromba antu arumendire bakwenda gutuma wendo na aribethwe bakibetia kibandi kiao kenda ubo kwethirwa bakibarigiria batigatonye njarene indaja cia thirikari ariuga kagita karia kaingi na baba aribonekaga kwethirwa takabari ndene ya cukuru ya university. Samugeshima ni akurikithia nkuruki. Wongere kubwa makari kama anaba areba chukuru ku Rwanda ntere cia Ndagani chuka bumanĩtie na anababu kungana na aritwaba university ya chuka kuringana na munini wa Chibo wa sublocation ya Ndagani Moses Gitari unto bobo temaga aribabu bachukuru cha primary na secondary batadhuranike na aritwaba university bakaibithira mitegoni ya kiwendo na bama bago bagaikirwanda ciana ta ino cia primary cia class grade 8 grade 9 maengi mena nukuona ni antu ninkiuga atia
ni antu mari well built kona muntu ena mwiri muntu kona ni ago no muthairirie ukamubira kule wendo which is illegal. Ukethira student cia high school kana secondary primary sorry anacio ikuthisia cia sonwa in love making no ke ukarigwa mbona niki mwana wa class 8 ena mimba na ekire nguo ekarata muruto wa university na gutua atwarukania borake mwili inaonekana tu ni mzuri. Gitari narutite mukana kiri antu agima nterino baibebanirie na mitego ya muthembo juu na njira ya gutigira ati bakumenya bwega ukurubwa muntu uraba kwenda gutuma nwendo ya kiwendo kinya wegwa ikumwitie kibande kenda arikithia gumabwa mianka yake. Ndakao for example ukaomba kuigwa wina ritho ria kuona mwana tonu wa grade 8 ngara grade 9 kana in short muntu tikinyetie miaka 18 utena kibande wona mwekari inde nawe ambao ule muno nundu tafadhali ofisi yako ya kwithira ule muntu murume ukiona kara ka grade 8 kali sawa ntiaria na egwa no kegure muratwa na my brother une kuna watho kuna no vati kuthaikwa nundu ne wichi kwina child abuse na ititikiritwe ni watho mwana atikinyetie miaka 18 atibati kubirwa kirabu mwana wa mwari atikinyetie miaka 18 atibati kurutha wendo na muntu murume kana anokegwa monde matikinyetie miaka 18 ni maukagirwa sheria so alume monde maria na students cia Chuka University ni nkiromba wona mwana ukubwa mwili ambao murie umwire ni kwenda kuona kibande gyaku akurie kibande te mwelete indi namba nkwenda kuona ni menda kuona ambishi yaku ya kibande buria kariate wegwa ati kuona ambishi yaku ya kibande mwire kwa eri nuntu kathaikwa na gatutika ariuria aciari bamenyere ana kagita ka bari michie nuntu barutha rwa midterm batikangage na ntura baibithira njarani cha ainyangia no muciari urori na mwana mucie ni amikishua mwana wawe agutwika ni akumenywa bari ari anawone kirakaguo kau katheru kau ka miniskirt muria athiva no ntona umira within ndagani Chuka highway kila mtu onde akamona ata mwana wa university na no ise muntu alume matendoni alume makenagwa ni kira makuona so tafadhali mwana ne kirengu wega ne kalewega na mienendo miega na ne abingirwe mwankacokerie mwalimu atabura mwalimu amonekere mwana kali mbuge kairona the change of behavior kuri ciana ciaku ona mwana buria arakarite bwambire gwikara enda kumenya zaidi. Nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Musiaso mwithi kuma ntere cha Igembe na uria ukuruira gitikia uria ukuruira gitikia ekurundene ya kaunti ya Meru niwe Glory Mwendwa nethiritwe akiromba thirikari ya kaunti gutigirira Cancer Center ne kwithirwe gikinyithwa ntere cha Nyambene aria ugite bubone kenda gutigirira antu baria bagweta na mbere kunyamaria nikenda kuona utungata bwa ugima bobo ne bagukinyithirwa utungata akui. Gloria Mwendwa urane mwana omonini na kiroto okinene kinyagia gutwika mubunge wa Ekuru County ya Meru aithiritwe ari mutheteri antu baba ethagirwo bana murimo gwa kansa kumania na guta umwe gwabo nuntu bwa murimo ujo gwa kansa indi akiromba athirikari ya kaunti ya Meru iraithirie kinyamara kia giukurukirwa ni antu maturani barabojo utungata abwa kurigitwa murimo ujo gwa kansa no indi batigukinya cibitari nuntu bakwithirwa cibitari ri kuraja akiromba kinya Cancer Center niretwe ntere Echinyambene guntukura murimo ujo maza kansa basinda imbititane gwetandele maturaje tunda itane kwithira most of the people ibakugitigo struggle kwitha batikomba ikuona guntuko gota kwithira screening ya kansa kuinkuromba thirikari tukitane gochumira bagitane ku reta screening centers nyakwithira it's bena wombi za thaiti ndero terwa Igembe inkuromba ndene Nyambene bagitane kureta ki Nyambene hospital level 5 bagitane kureta nini screening ya kansa ikenda ithira irisa ki antu ba Igembe gwita kuthithirwa screening ya kansa onto
na we know most antu bara bengi bagitite ni ku affect ni cancer ndi gutonya matrend jo ndi kuthira most of the people bara bengi na bara bengi bakuru sachari bao family nyingi chukuti go struggle no treatment ya cancer ni expensive ukethira antu bara bengi bari amako give up on life no ntoba kumanya batumba kuona mbecha na nya transport yangu kumegembe gutama kamera utani kuthira screening ikethira expensive for them, the same time treatment ni expensive for them ukethira na ndikwe ana bena muchari wawe na cancer kana nya kwimona go struggle na cancer and the family ba mwete tu but they deal with the pain and na muchari akamwikumira buri mojora kenda tista na baba getane kwendera na mathomo na baba mimbi no ntubagento gikire na kyo kenda na baba mathomo ne bagitane guchumba ntubakwe kwithira kwitwa screening with for treatment is expensive for them by the government of Meru bugitane guchwa bugitane gukama away that will be easier for the people of Meru County urabambane gutetheka mentigire na cancer Burukina wetete ati antu baingi bakurukira kinya mara ya kuona bya kuria biega na harako uri thirikari nione thinambe na kureta idio bya musanda ni kenda bithinambe na kuna abaraba ukurukira kinya mara gikia kwaga bya kuria Mantuzegene na food program imbitaka kimatura zetu nkagitane kuyabe kuraki batutu betu barabate guchumba na drugu itakuwinkwithira antu babengine ne community bago struggle iba ku need help yetu kwinkuromba tongera betu bagitane guchumira bagitane kuya support antu barabe matune zetu baraba kugitane gu struggle kwitha batena bya korea phone staff ikwithira githina kibo kinyama thomo iba gu struggle najo kwinkuromba wa leaders bagitane guchumira bagitane kurikana antu betu barabe mature ndene na programs chagwetani gutetheria matura zare antu ndere matura nderaba ku struggle mono enya ku gukwarite mono batena bya kono ntu ikurarire baramba ingi mpempe cyao cyathuka igwa china ina into bibya kuri maberekani kwitha bitego produce anything Kumegebe North Betan Class Chabari Itana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita gate kuraja nkumenyithie nteto nkuruki Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandishe to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect. Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Tired of distorted, unclear images on your TV? This must be a big deal. Pata Signal Bila Scratch. Upgrade to a crystal clear TV experience countrywide with Zuku satellite dish and decoder for only $2,999 or decoder only at $1,999. New clients get 1 month free Zuku Premium Package. With $449 get Zuku Smart Package, $600 get Zuku Smart Plus Package,
$1,099 Zuku Classic Package, and $1,549 per month, you get Zuku Premium Package. Get more football, documentaries, local Swahili drama, series and movies, Naija series and movies, You will want a small burial. kids shows and more. Gwatogeni oringi kirinte tochieto cherutha mugwanja ngichokera na chionkuruki orimi bwa mbukando na ikundi bya arimi bane ontubwe na kiguni muno kiri arimi ikundi nebi arimi ni bagunikaga na mathomo na kinya guchwira mbukando chiao thoko amwe na kinya kuona utethio kuma kiri thirikari na kinya ndo angingi giki ni gichunchi kia bithato na kia muthia kia rugono ruru rwa mwanya ureteru ni Muthuri Muriuki. Kiri gicunji kia muthia kia mbukando imbesa muthenya na ru tutara mathomo mwanya mwanya jara murimi akuona kagita garandite mbukando wewe kiri mbesha iria mtomba kuona kuma kimo mbukando jumwe mite 30 no kumia ndagikuota ya munda na ugataranya for example wandite mpempe gikuota kana mungao gikuota then no utare okoria atiri gikuota munda ri mpandite mpempe mpombo ketha nkuningana tuge for example burunya inyikurukite buru nkuni 3 kana ichiere buru nkuni 3 kana nkuni 4 watara mungao tuge nkuni 1 kana nkuni 1 na nusu but utarite mibukando 3 mibukando 30 kiga kuota kamunda no ntukomba eune mikayo komba mekira mborio no mikundie ruji no miebirie matajangi jara jara hakwinyo then mubukando juu after 5 years mukayuba tuwa yokweja chiringi ngiri 10 na gwitia nangora yakuga ukayukundia ruji no ajwekira mborio mubukando yuba tuwa yokweja ngiri 20 tuwe kwa kwinya yo gakwa ngiri 10 ngiri 10 iu ichiringi ngiri 300 dene mwaka no mukando 30 times 10,000 that is 300,000 ngori antu betu kikuote munda inaomba kurima mwaka ukona chiringi ngiri 300 ko ankwenda kuwa ikimera gitina thina kimera gitina wamba na ikimera sawa kabisa ko kiuni ngitara antu betu mbera inyore mwakwanda mitigana gitaka portion kidogo kakuota kana kanusu wande mitieku na ndinama igakumenyera njieku emenye irire ana school fees na nya family kare bwega na nde oketha we na matoja zozo ozo menyerete cukari ujo kari urombe ikwethira we na nya kilo ciaku 300 waigithania na ciringi 100 ukona we na mbeca nyingi ukona isikomba guitira bisi ukona isikomba kwetha gwetethia na baku na nya family yenu no ntoteria wenka no nticitigarire that means oketha na mebukano kukume kombigwitia no kwana mebukano jumo yogakwonera o mwaka ngiri 20 mebukando ikombigwitia ngiri 100 gwitia nyoka na mwana skuru nyoka na mwana university uteta anto beyo kujangira kwa ruma gwikia mbeca skuru na nya activities ira ingyo na choka thotera kangombe omba kugora kangombe ka gwikaira mboreo mebukando neku na ngwitikia twithite o lakini ukanda mukima nyeketha imebuka mekime ewe 10 after 20 years mukima jumo kende ngiri 2 no jugita jo tiuma lakini mebukando uyu akuya kunenga ngiri 10 ngiri 20 o mwaka na joko nengera mbeca yu utire okaro gitabure utire okaro jugita no tujo korea na ijo mbako gumiti mahitaji yaku nandi tugategera baitengi aramuta kwithwa kirwa ruo kumenya mibukando iji ira kwithwa andite tisti ibeza gaba gatutarira mitezi yetu
na mutejo jo mabokando totiombo jo gita no ndo jo ketha jo na matunda gita re onda na jo na umithio kiriba gotue kagita kare batu twethagira twege tisti ibeza gaba gatutare mutejo zo bwega muno na baketha beturi twande minge na baketha begwiri mutejo zo no ntorugo rwa wethara rurio irwetha rugo ruthongi na rwena market batu baturi aga inyame bokando eze ruo tiga kikuria kana kugurirwa gekiro kundi biekuru na akuru betu na youth betu baba na miti hakikisheni akua kabisa wo kwa registered kiri kundi bia tist kenda bomba kuri wa mbeche cha carbon nondo janande January ji ibari tembecha maita jairi baturite maita jairi phase 1 na phase 2 na imbe baturi ya phase 3 na imbecha inyinge muno muno nonto kethira mtu kainda uketha mtu kainda na kuona ngiri 30 40 yetu nonto imete mingi tukuona ngiri magana. Then it is important mtu wonde urawe na mite murene jwawe ombe kuiregister kwa uno kuona nyore mete avocado wena faida maita jairi tauza avocado upate pesa na number 2 nore biacha carbon lakini baba nginandi marabena mibokando iji uguni bobu ibotomite mbetha batiko gya mono kiri siasa gitomi bali na mbesha mwikone nethariro kethira wina mbeca mukoni nya thirikari utitinda gutinda ndwene na thirikari ukiuga anga thirikari itikuthithia me ati akwira tukaro andikwa na ari thirikari tuona ngugitwinde kwithira tu yandikite mundene ya juju jwako inkuona faida ni nonto ndikara kuga thirikari anto beci acene nti acene ndi mundene jwako rimine bwa into bia munda jwako ndi ng'ombe ne ciakwa kwa ukuyandika nya wengwa mwenyewe igukureta mbeca nkurukie kwirigaira thirikari ukara wirwaga thirikari rionde gerere anene ni guchwa uria tukachwa mbeca na riri tuichoke miukone ya antu bai ya antu betu na ndi mutongeria twire ndi MCA miaka 10 miaka 5 majority leader miaka 5 ndi minority leader na naru ndi speaker mbunge miru the largest producer kana ki kwanda avocado no ketha kimera kia avocado itutongeretie na tukithiria miaka ingi 5 mitira twinoithire kunenea baba kuongera bongera then tukatete counties wingi na mainda ja manene muno na iji ni onjira ye kunyiyokia kiriantu na arantu rene iji ni onjira ye kuhakikisha mwananchi wa kawaida akuona mbeca ciatonya mukone jwawe Muthuri Muriuki kirogonoro mwanya mbokando ni mbesa hau nio twakinyira muthejo nteto chetu cheru thaa mugwanja ngakwenderera ntuku njega itana mbere gukenera mibango ndene ya Weru TV. Ndeta mwari.